Nafahamishwa akiaria hĩndĩ ya kuruguria mathako macio, President Kenyatta niaratugiririe thirikari ya kaunti ya Kisii ni undu wa goka kiharo gya Kisii na aroria kaunti ingi ciirorere mubango ucio niguo kunyitanira na gukuria mathako. Hakuna pahali mtu hawezi kufanya na kutenda kazi. Kile tunahitaji sana ni umoja wa wananchi wetu, na huo umoja utatokana na umoja wa viongozi. President Kenyatta niaronanirie utaramu wake wa guthaka mubira riria aronirie governor wa Kisii James Ongwae Gagabute riria aramufungire penalty ya magegania. Thirikari ya kaunti ya Kisii yugite ni irerigirira athaki makiria ma 8,000 nio mekunyita itemi mathako-ini macio. Oho, thirikari iyo ni yugite ni hariririe iharo 10 iria igutafanirio mathako macio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kimani wa Githĩnji.